Zahvaljujući nesvakidašnjem Bookmate poduhvatu pod nazivom 365 dana audio knjige, svi mališani će imati priliku da uživaju u najlepšim bajkama svake noći tokom 2022. godine. A mogu slobodno da kažem da i roditelji više neće morati da razmišljaju šta bi svoj deci mogli da puste za lepše snove. Upravo sa urednicom ovog izdanja razgovaram danas u okviru Dana digitalne knjige, a to je Ivana Mijić-Nemet. Zdravo, Ivana. Pa zdravo, Teodora. Drago mi je što danas ovde razgovaramo tokom Dana digitalne knjige, evo sada već 4. put. Ti si nova članica Bookmate-a, je li tako? Da. Kako ti se sviđa? Za početak to. Da, ja sam u Bookmate-u, u balkanskom timu Bookmate-a od novembra prošle godine. Tako da evo sad imam već nekih 6 meseci staža iza sebe i mnogo mi se sviđa način rada, tim sa kojim sarađujem, mislim da je to negde najvažnije, dakle ljudi sa kojima se u kontaktu čine sve mnogo lakšim nego što bi to verovatno bilo. Kao što sam rekla u najavi, početkom godine je započet novi Bookmate projekat, 365 dana audio priče za laku noć. Reci nam, koje su sve uopšte mogućnosti audio formata da deci približimo književnost na taj neki nov, inovativan način? Da, negde sam projekat je nastao sa idejom da se rekreira ta atmosfera onih velikih zbirki bajki koje smo čitali 80-ih, 90-ih, 70-ih godina, dakle još ranije su one objavljivane. To su one velike zbirke poput 365 pripovedaka, najlepše bajke sveta, čarobne bajke, čarobne priče i tako dalje, na kojima su generacije odrastale i sad je negde ideja bila da se ta atmosfera prosto prenese savremenom detetu i da se prosto prebaci u taj neki audio format koji, ja zaista duboko u to verujem, može deci da približi književnost na jedan nov način. Dakle, to može biti, audio format je zapravo sjajan način da se deca upoznaju književnost iz tog jednog drugog ugla koji je možda njima bliski. Dakle, audio format kao, ja to kažem, alternativni put do knjige, do teksta. Naravno, sad negde kada me pitaju za koji uzrast su zapravo te priče namenjene, te bajke namenjene, ja kažem ovako... Može i za nas. Može i za odrasle. Da, postoji ta neka potreba da se sve diferencira, da smeštamo dakle u te neke kategorije, u te neke kutije, ne znam, ovo je za uzrast od 3 do 5, ovo je za, ne znam, od 12 do 15 i tako dalje. Što se bajki tiče, za početak bajke danas jesu negde egzemplarni žanr dečije književnosti. Mi kad kažemo bajka, uglavnom prvo pomislimo na dečiju književnost, ali bajke zapravo nisu prvenstveno bile namenjene deci, već u tim nekim davnim vremenima, kada su svi sedeli okupljeni oko vatre, bajke su zapravo slušale i odrasli i deca, dakle nisu bile namenjene isključivo deci. Sad u nekom trenutku bajke ulaze u taj dečiji domen i postaju dečiji žanr, dakle bukvalno dečija književnost, nekad čak i sinonim za dečiju književnost. Kada se kaže bajka, dakle odmah kao znak jednakosti dečija književnost. Tako da bajke zapravo nose u sebi taj potencijal za sve uzraste, dakle da su negde prijemčive i zanimljive svim uzrastima. Međutim, baš iz tog razloga što se možda negde sad više dovode u vezu sa decom, postoji sada ta bojazan, naravno koja nije bojazan ovog trenutka, već traje, dakle pojavila se još negde u 20. veku, kada se počelo više obraćati pažnje na to šta deca čitaju, dakle pojavila se ta bojazan da li su uopšte bajke primerene deci, kom uzrastu dece i sad naravno kad ulazimo u celu ovu priču sa audio formatom, pa onda se postavlja i to pitanje, ali kako ćemo sad sa ekranom, čitava ta bojazan od digitalnih tehnologija, od ekrana, dakle sve je to negde isprepletano, ali evo ja se nadam da ćemo mi to sad da razjasnimo i volim zapravo mnogo da pričam o tome, jer smatram da sa svim nekim novinama stvari u tome što ljude treba edukovati, šta je to i kako da se koristi, pošto sve zapravo novotarije... Za sve roditelji koji nas sada gledaju, molim te, reci im kako bi bilo najbolje koristiti upravo 365 dana audio priče za laku noć kada su njihova deca. Naravno, negde preporuka je da se deci bajke
ne čitaju do neke 3. 4. godine. Naravno, čitaju se i u tom ranijem uzrastu, ali onda se deci uglavnom čitaju prerađene bajke. Dakle, deca se upoznaju sa Snežanom, Pepeljugom i dakle tim nekim sa Uspavanom lepoticom, Mačkom u čizmom i dakle tim nekim poznatim naslovima i u uzrastu pre 3. godine. Međutim, to su onda uglavnom skraćene, prerađene verzije u kojima su izbačeni problematični sadržaj i iz kojih su izbačene scene nasilja i tako te neke, da tako kažem, strašne stvari koje bi mogle eventualno da istraumiraju baš malo dete. Međutim, ako govorimo o neprerađenim, neadaptiranim verzijama bajki, usmenih bajki, ali i autorskih bajki u koje spadaju bajke Hansa Christiana Andersena, Oscara Wilda, dakle, te bajke bi bilo negde preporuka i da se ipak čitaju deci od neke 3. 4. godine pa nadalje. Ista stvar važi i za naše audio priče za decu. Prosto mislim da je negde važno da te neke osnovne veštine, kao što je veština čitanja, kao što je veština slušanja, deca ipak savladaju najpre da tako kažem, u analognom obliku. Dakle, mislim da je to stvarno važno i u prisustvu roditelja ili deci bliskih osoba. I onda kada savladamo, dakle, te neke osnovne veštine, onda možemo preći na njihovu dalju nadogradnju. A audio format je za to prosto sjajna stvar. Za početak, da se razumemo, deca su izložena digitalnim tehnologijama praktično od rođenja. Mi živimo u eri ekrana. Dakle, ne važi samo za decu, važi za sve nas. Dakle, negde je era ekrana nešto što je nama svakodnevica. I sad treba prosto, naravno da postoji ta bojazan roditelja da će ekran na negativan način uticati na dete, na njegove, na krupnu finu motoriku, ali tako ako previše sedi, neće se razvijati na pravi način, zatim na kognitivne sposobnosti i tako dalje. Međutim, stvar je u tome što treba vidjeti kako ekran, kada već ne možemo da ga se oslobodimo, ali zašto bismo, zato što ima brojne prednosti, kako možemo da ga iskoristimo da zapravo deci negde unapredi njihove intelektualne i emocionalne veštine. I tu nastupa BookMate. Tu nastupa BookMate, tako je. Recimo, za razliku od crtača koji su vizuelno vrlo, dakle, koji vizualno stimulišu dete, možda i prestimulišu, audio format nema, dakle, taj efekt. Dakle, tu samo slušate priču, pritom se jako vodilo računa o samoj naraciji i o aranžmanu, koji naravno se razlikuje od naracije aranžmana kada govorimo o knjigama i pričama namenjenim za odrasle. Dakle, ovde prosto sama naracija mora biti specifična. Kad kažem aranžman, dakle, sve ove naše audio priče imaju muzičku podlogu prilagođenu, naravno, birali smo glumce, odgovarajuće glasove, ženski glas daje glumica Milena Moravčević, muški glas glumac Bojan Kližđ, dakle sve rađeno na produkcijski vrlo visokom nivou i to je jako važno. I pritom kada se slušaju priče, dakle nema te vizualne stimulacije, deca samo slušaju, uče se negde koncentraciji, to je izuzetno važno, dakle prosto mora negde da se prati priča, dete uči se kako da se fokusira. Pritom to su priče koje zaista mogu mi smo ih nazvali audio priče za laku noć, međutim one imaju mnogo veću, da tako kažem, upotrebnu vrednost. One se mogu slušati u toku dana, naravno da se mogu slušati i preko dana, prilikom nekih mirnih aktivnosti, kada dete radi nešto drugo, na primjer crta, može slušati tu priču u pozadini, naravno na putovanjima, na javnim mestima i tako dalje. Prosto mislim da je spektar upotrebe negde zaista veoma širok. I ono što zaista moram da te pitam, Ivana, jeste da odabir priča je, mislim, impresivan, od srpskih narodnih bajki, evo ovdje piše, do nemačkih, mađarskih, engleskih, do dobro poznatih priča koje si i ti, ali i ja kao mala čitala. Reci mi, kako ste došli do tog opusa 365 najboljih bajki za decu? Dakle, baš sam vodila računa mnogo o samom procesu selekcije. Za početak bilo mi važno da se pojavljuju različiti tipovi bajki, da prevod bude kvalitetan, dakle to je nešto što je meni lično važno, pa onda sam baš negde se i tome posvetila.
Naravno, pošto sam znala da će ove bajke slušati negde i mlađa deca, da imamo dakle te širok raspon negde u godinama, vodila sam računa i o tome da nema previše nasilja. Naravno, u bajkama nasilja uvek ima, da se razumemo, dakle ne možemo naći bajku u kojoj se apsolutno ništa strašno neće dogoditi, međutim, opet ima razlika, neke bajke, na primjer, pre svega južnoameričke bajke, neke afričke bajke umeju da budu mnogo eksplicitnije u opisu tih nekih nasilnih scena nego što su recimo evropske bajke ili azijske bajke. Naravno, što kažem da nasilja ima, ali ono je negde deo tog specifičnog stila bajke, deo njene poetike, naravno to nikada nije, to nasilje pre svega zapravo, te scene su uvek nekde plastične. Znate, ono, Vuk proguta Crvenka pa i baku, ne žvaće ih. Imamo odsecanja delova tela, ali se nigde ne vidi krv, nigde se ne spominje bol. Naprimjer, junak mora da odseče deo lista na svojoj nozi da nahrani orla koji ga nosi preko sveta, ali on apsolutno nikakvu bol ne osjeća i onda se na kraju kad dođe zapravo u to mesto gde ga je orao i nosio, nekako potpuno fantastično regeneriše. Dakle, prosto govorimo o takvoj nekoj vrsti nasilja. Zatim, bilo mi je važno da budu zastupljene i dobro poznate bajke, ali i manje poznate priče iz različitih kultura, tako da pored Pepeljuge, Mačka u čizmama, Šarla Peroa, Snežane i bremenskih muzikanata, braće Grimm, Aladina, čuvenog Aladina iz 1001 noći, dakle, da pored tih poznatih naslova budu zastupljene i neke manje poznate priče koji su meni prosto biseri ove književnosti, kao što su Čarobne reči i druga smešna čuda, to je jedna mađarska bajka, ili recimo presmešna italijanska bajka Prvi mač i poslednja violina, Pasuljica i div, to je jedna persijska bajka, Čuvar kraljevskih zečeva, opet jedna duhovita norveška bajka i tako dalje. Eto, dakle, prosto... zaista jedan širok opus u kome mogu da uživaju kako deca, tako i roditelji koji pored njih možda slušaju takođe te audio bajke zajedno u krevetu. Ivana, hvala ti mnogo na ovom predivnom razgovoru, a sve vas pozivam da ove noći sebi ili vašem detetu pustite jednu od priča iz opusa 365 audio knjiga za laku noć na Bookmate-u. Koliko je važno čitati i pričati sa decom o pročitanom, danas govorimo sa dečijim psihologom Anđelkom Đorđević. Zdravo, Anđelka, drago mi je da te vidim ovde u našem lepom ambijentu. Hvala, takođe. Za početak, kada početi da čitamo deci? U kom uzrastu? Deci bi trebalo čitati od, da kažem, najranijih dana, još i u bebećem periodu, kad su deca mala, s obzirom to da znamo da se govor razvija još dok je dete u materici, u stomaku maminom, i kad se novorođenče, kad dođe na svet, može da prepozna i boju i glas mame, tako da bez obzira što dete, da kažem, na najranijem uzrastu ne razume ono što mu mi čitamo, to svakako može blagorodno da utiče, samim tim što svakom malom detetu prija boja glasa roditelja, prija im da slušaju, tokom slušanja, čitanja, oni zapravo o samom govoru uče dosta toga. Uče da prepoznaju različite obrasci i šeme koji se javljaju u samom govoru, kao što sam već rekla, ton, boja glasa, intonacija. Sada je na svu sreću, da kažem, dostupno, možete da pronađete i za taj najraniji uzrast neke knjige. Krene se naravno od onih mekanih knjiga koje su važne ne samo za razvoj govora, nego i za razvoj fine motorike kod deteta, kada već sa 4 meseca bebica krene voljno da poseže svojom rukom ka igračkicama. Uvek među igračkama može da stoji i poneka knjiga, i gde goste sa detetom, naravno bilo bi korisno i poželjno poneti i knjigu. Tako da, moj odgovor je od najranijih dana. A kako da odaberemo naslove koje ćemo čitati deci? Naravno, potrebno je napraviti razliku između sadržaja. Ne može svaki sadržaj, nije prilagođen detetu
svakog uzrasta. Recimo, ukoliko čitamo dvogodišnjaku, potrebno je da taj sadržaj koji biramo za dvogodišnjaka bude što konkretniji i da sadrži neke stvari koje su recimo detetu već poznate ili koje je već imalo u nekom svom iskustvu. Eto, mogu da dam primjer recimo jedne priče. Mislim, nije to priča, ovo sam sad ja izmislila. Na primjer, priča o nekoj porodici mačaka koja je recimo u potrazi za mlekom, odu do kuhinje, pronađu mleko kojim je sipala devojčica koja njima brinu, popiju to mleko i odu da spavaju. I to bi dvogodišnjaku bilo, da kažem, onako konkretno, sažeto i jasno. Mogu bi da razume. Sa druge strane, ukoliko recimo biramo naslov knjige za dete uzrasta 4 ili 5 godina, da kažem, to su već deca koja imaju razvijeniju maštu i kod koje nekako imaju izraženiju i tu neku potrebu i za avanturom i za malo složenijom igrom, onda možemo i neke sadržaje koji imaju, da kažem, junake koji prolaze kroz neku avanturu. Tako da svakako treba birati sadržaj i ono što mislim da je važno, nekada možda roditelji imaju neko preveliko očekivanje pa onda onako ambiciozno krenu sa čitanjem nekih naslova koji su i njima možda onako, da kažem, privlačni. Tako da ukoliko primete da tokom čitanja detetu luta pažnja ili da ne mogu prosto da isprate, onda mogu da prepričaju svojim rečima i to će detetu prijati i ukoliko se roditelj nekako uživi da dok čita menja intonaciju i boju glasa i izigrava likove, tako da eto, to su, da kažem, stvari na koje bi možda trebalo obratiti pažnju. Da, pomenula si dosta benefita čitanja u stvari deci i razvitak tog odnosa između roditelja i deteta, ali evo, na primjer, voljela bih da te pitam nešto više o projektu koji mi u okviru Bookmate-a imamo, koji se zove 365 audio priča za laku noć koje smo pripremili. Dakle, to su priče koje se puštaju deci za laku noć, za miran san. Te reci mi, šta misliš, koji su benefiti toga? Dakle, audio knjige i priče koje se sluša u stvari. Ja mislim da je svaka priča, tako da kažem, dobra, nema veze, čak i ako je audio, mislim da je dobro pustiti deci pred spavanje, ukoliko imaju, da kažem, tu blizinu ili kontakt sa roditeljem, koji uz njih dok slušaju tu priču. Važno je nekako stvaranje tih rituala, pa to je možda korisno čak i u recimo u nekim momentima kad je roditelj možda umoran previše i kada mu možda i nije do čitanja, ali da bude uz svoje dete koje mogu zajedno da preslušavaju priču. Važno je samo da recimo nakon toga ili ne znam sutradan da malo pričaju o tome šta su slušali. Da, ne znam, roditelj pita dete šta mu se najviše dopalo u priči, kako je uopšte doživjelo. Nekad deca traže da im se neka priča pušta i više puta, zato što oni svaki put zapravo nešto novo otkriju, nešto novo čuju, neku novu poruku dobiju, tako da mislim da je to dobra stvar. Dakle, zaključak je, dragi roditelji, čitajte vašoj deci još u stomaku i onda samo nastavite. Hvala ti puno na ovom divnom razgovoru. Nema na čemu. Koliko je čitanje važno za razvoj govora? U narednim minutima razgovaramo sa Svetlanom Torbicom Marinković, logopedom. Zdravo, Svetlana. Dobar dan. Mi smo se evo raspričali i pre ovog samog snimanja, vrlo zanimljive teme smo načeli, ali evo za početak ovo što sam rekla u najavi. Koliko je dakle čitanje kod dece bitno za razvoj govora? Mislim da je izuzetno bitno za razvoj govora, jer je to direktna paralela. Ono što mi izgovaramo, je li tako, verbalizujemo, to nekako učimo iz knjiga, izražavanjem različitih misli koje smo dobijali, na primjer, u tom nekom najranijem uzrastu od svojih roditelja, zatim posle kroz kratke priče, knjige i onda jednostavno kada učite, kada čitate, kada stalno nešto ponavljate, zasigurno će to da deluje direktno na vaš govor. Da, a da li to znači da deluje i kada roditelji nama čitaju jer smo mali i ne znamo da čitamo? Da, kako da ne. Kao što postoje uvek neke preporuke da žena dok je još trudna, znači dok je beba u stomaku, da treba ili da pušta muziku ili da čita ili da izabere određene priče ili kratke pesme koje će da čita ili pušta, gde se ima bezbroj naučnih istraživanja koje su pokazala da to i tekako utiče na kasniju verbalizaciju, memoriju, mišljenje i sećanje, tako da sigurno utiče na razvoj govora.
Evo, odmah na samom početku verovatno će mnogi roditelji koji ovo gledaju zanimati. Koji su tvoji stručni saveti kada govorimo o tome šta, kada i kako treba čitati deci u zavisnosti od uzrasta? Da, to je odlično pitanje, zato što nas roditelji kroz prve preglede i susrete sa nama često pitaju, u stvari kažu nam, pa Ceco, ja njemu čitam, ali on nema vremena da sasluša, nema strpljenja, jednostavno posedi minut, 2 i odlazi. I to najčešće je vezano za uzrast od 2 ili 3 godine. Mi ne možemo da očekujemo od deteta koje je na tom uzrastu da sedi 10, 15, 20 minuta i da sluša neku dugačku priču. I zašto? Zato što je dete na tom uzrastu, pored naravno govora koje se razvija paralelno, izraženije motorički razvoj. Izraživanje sveta, trčanje, skakanje, pentranje i ostalo. Međutim, naravno, to ja govorim u globalu, znači za neku sredinu, za većinu. Postoje deca koji u tom uzrastu sede i slušaju, mislim da se razumemo. Međutim, za taj uzrast savjetujemo, recimo tamo kad je smira i dana pred spavanje, kad je dete malo umornije, jel? Kada ga stavimo recimo u krevet, da pročitamo neku kratku priču koja je na jednoj stranici, koja se sastoji od 10 rečenica, koje opet odgovaraju detetovom uzrastu, da to budu kratke, jasne, koncizne rečenice, koje su u najboljem slučaju potkrepljene slikom. Tako da dete ujedno ono što sluša može i da vizualizuje preko slike koja se nalazi ispod teksta. I pogotovo kada je u tom mirnom stanju, pred spavanje. Tako je, zasigurno neće ustajati. Ono što može da se desi jeste da postavi neka dodatna pitanja, da vas prekine u toku priče, gde vi svakako treba da stanete, da objasnite o čemu se radi. Nakon toga deca obično pitaju nešto šta se tu desilo, a šta će biti posle toga. Vi možete naravno da nekom onako imaginacijom zajednički završite neku priču, neka deca čak i pripričaju ono šta se desilo i to sve ukupno traje 10 minuta. I to je izvodljivo za taj period. U okviru BookMate-a smo od početka godine krenuli sa projektom 365 dana audio priča za laku noć, dakle svako veče po jedna priča za laku noć, ali voljela bih iz svoje stručne vizure da nam kažeš šta misliš o audio knjigama? To me podsjetilo na moje detinjstvo. Ja sam kao mala slušala priče preko kaseta i dan danas ostale su mi rečenice recimo iz bajke Pepeljuga koje koristim i u radu sa mojom dečicom sada, to je neverovatno i zasigurno to je dovoljan primer da kažem da to zaista ima efekta, posebno što su te priče kako da povežem sa govorom recimo, nama je sluh, odnosno slušanje, najvažniji izvor za učenje govora, je li tako? Naravno, osobe koje imaju problema sa ušima, je li tako, sa sluhom, one obično lošije ili ne govore i slično. Tako da mislim da će to da pronađe, da ćete imati veliki uspeh sa tim, posebno što pretpostavljam da to nisu dugačke priče, da ima i neka muzika, da su suprasegmentno dobro raspoređene, da je dobar segment. Da narativ u stvari govore baš za decu. Tako je, to je fantastično i verujem da će to da bude odličan odziv, posebno što nema, mi ako imamo te priče sada na popularnim kanalima na internetu, YouTube i slično, uvek je potkrepljeno vizualnim, a obzirom na sve ovo što se dešava i što deca koriste, puno igraju video igrice, ne znam, gledaju te kratke klipove koji u suštini nisu nešto edukativni, ovo će da faktički blokira taj vizualni moment i da se mi oslanjamo samo na sluh, mislim da će to da bude super. Hvala ti mnogo, Svetlana, na ovom divnom razgovoru i sigurna sam da su mnogi savjeti koje si nam danas dala, to je da će koristiti onima koji budu gledali ove videe. Hvala još jednom. Hvala i tebi.